Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku ntambara iriko irabera muri Kongo iri gusatira Uburundi. Amakuru menshi akaba yemeza ko ingabo za M23 zaraye sakiranye n'ingabo z'u Burundi FDNB, bakaba bakoze imirwano ikomeye cyane, bikaba yabereye ahitwa Kiziba, ariko bikaba byarangiye ingabo z'u Burundi zitari nkeya ziguye aho ngaho abandi bagahunga. M23 ikaba isatira umujyi wa Uvira. Andi makuru menshi akaba yemeza ko abasore b'ingwanyi ba Special Force ba M23 baba bamaze gushika mu mujyi wa Uvira, bakaba biteguye gukora ibishoboka byose ngo babohoze uwo mujyi bakoremwo ingabo z'u Burundi. Bikimara kugenda gutya, Perezida Evariste Ndayishimiye kuko azi neza ko abajenerali biwe bapanze kumukora ku butegetsi igihe M23 yamaze gufata Uvira. Amakuru menshi aremeza ko Ndayishimiye ari guca mu gikari agatakambira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaramaze igihe avuga ko azamukura ku butegetsi. Ubu ariko aramutakambira ngo amwigingire M23 ntiyambuke ngo ive muri Kongo igere mu Burundi. Ndayishimiye arazi ibintu bibi biteye ubwoba yakoreye M23, arazi ubugambanyi yakoreye M23, arazi ko M23 inzigo yayo itajya ishira, arazi ko M23 igihe izaba ishitse Uvira izahita ifunga imipaka ihuza Uburundi na Kongo, bikarangira Uburundi bwuyugaraniye burundu. Murazi ko igitoro gike cyabonekaga mu gihugu cy'u Burundi cyinshi cyacaga Uvira. Murazi ko ibidandazwa bitari bikeya byacaga Uvira byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana igihe M23 yabishitse ku mupaka wa Uvira uhuza Uburundi na Kongo byaba birangiye. No kuvuga ko M23 itakemera gukorana n'umugambanyi, mu gihe mu myaka ishize Ndayishimiye yabijeje ko agiye kubafasha gusubiza ibintu ku murongo, ariko bikarangira agiye ku ruhande rumwe na Tshisekedi, ndetse uturere M23 yamuhaye bikarangira ingabo z'u Burundi zidusubije ingabo za Kongo FDL ndetse na Wazalendo. Ibyababaje abasoda ba M23 batari bakeya, bagakubita agatoki ku kandi bakarahira bakarengwa ko bagomba kuzihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu tuvugana M23 yageze Uvira, aho yamaze gukota igisagara cyose cya Uvira, ndetse ikaba igenda isukura inzira zayo, aho yamaze gukora inzira zirenga ebyiri zinjira mu mujyi wa Uvira. Ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ingabo zatangiye guhunga, yaba iza Kongo, yaba iz'u Burundi, yaba Wazalendo ndetse n'interahamwe bari guhungira mu bindi bice. Ibi byose bikaba byerekana ko Ndayishimiye ubwiwe asumbirijwe, ndetse bikaba byerekana ko Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwabugeze ku muhero. Ni muri ubwo buryo ariko arakubita amaguru, akaba ari kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akohereza abantu batandukanye kugira ngo baze kumusabira ikigongwe kuri mugenzi we, mu gihe yamaze igihe kinini yigamba ko agomba kumukura ku butegetsi, aho yavuze ko agiye gufasha interahamwe kugira ngo zikureho ubutegetsi bwa Kagame. None arisanga ariwe ushobora gukurwa ku butegetsi umwanya n'umwanya. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akaneho keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru dufise kandi yizewe aturuka ku rubuga rw'intambara aremeza ko mw'iri joro habaye intambara ikomeye cyane, intambara iteye ubwoba yahuje M23 n'ingabo z'u Burundi. Akaba ari intambara yabayemwo amasase menshi, ndetse yasize ihitanye abasirikare batari bakeya bo Burundi FDNB. Ibi byose bikaba byabaye mu ijoro, bikaba byageze mu gitondo ingabo z'u Burundi nkeya zari zisigaye ziriko zirahunga, ndetse andi makuru akemeza ko M23
yamaze gushika mu gihugu mu mujyi wa Uvira, aho yitegura no gushobora guhita yambuka mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye afise ni bwinshi kandi burafise icyo buturukaho. Ndayishimiye yarahemukiye cyane M23 kubera amajambo yavuze ndetse n'ibikorwa bye yagiye akora. Ndayishimiye akoresheje ingabo ze yaratwikiye abanyamurenge, yarishe abatutsi b'abakongomani, yakoze amabi atagira izina ndetse agenda abangamira M23 muri gahunda zayo zo gutabara abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. M23 yavuze ko izakora ibishoboka byose ikamwihora, ndetse ivuga ko izakora ibishoboka byose igahindura ibintu, ndetse benshi bakanemeza ko M23 ishavu ifisiye Perezida Evariste Ndayishimiye ari byinshi cyane ishobora no kumusanga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone Ndayishimiye akaba yarisanze afise abanzi batari bakeya bahanganye, ndetse azi neza ko umwanya uwo ari wo wose bashobora kumukura ku butegetsi. Umwanzi wa mbere Ndayishimiye afise nabo babana mu gihugu, n'abajenerali babana umunsi ku munsi. Yahemukiye agafata ingabo z'igihugu akazishora muri Kongo, kugeza naho hafashwe na generali ingabo zikicwa, izifashwe mpiri akazihakana akavuga ko ari Red Tabara. Ibi byazanye icyuka kibi cyane mu gihugu, bituma abajenerali benshi batariye ku mafaranga yagiye asarura muri Kongo bahise bavuga ko bagomba kumukura ku butegetsi uko byagenda kose. Ibi byarabaye nkarabibonye, ndetse amakuru ahari nuko M23 igishika Uvira abo bajenerali bazahita bahamagara abasoda b'u Burundi bari muri Kongo ndetse n'abari mu gihugu, bagahita bategura intambara kuri Ndayishimiye. Uwo ni umwanzi wa mbere rutura Perezida Evariste Ndayishimiye afise. Umwanzi wa kabiri rutura Ndayishimiye afite ni M23. M23 yarayibangamiye mu migambi yayo yose. Kuva mu ntango y'iyi ntambara, Colonel Nanga yagiye mu Burundi agirana ibiganiro na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yahavuye amwemereye ko agiye kumufasha, bakumvisha Tshisekedi ko ibiganiro bigomba kuba. Ibintu byarakomeje cyane. Ingabo za EAC ziza mu gihugu ca Kongo, aho ingabo zaje ari z'u Burundi ndetse na Kenya n'Ubuganda, zihita zisubiza inyuma M23 ibasubiza uturere tutari dukeya. Amakuru menshi yemeza ko M23 asubiye inyuma ibirometero 100 binarenga. Ingabo z'u Burundi zafashe agace kazo, ingabo za Kenya zifata kandi gace, ingabo z'Ubuganda nazo zifata akandi gace. Bityo Ndayishimiye amaze gufata ako gace yahise asubira inyuma agambana na Tshisekedi ko bagomba kurwana na M23 bakayirukana igasubira mu birunga yaturutse. Ibi byatumye Tshisekedi ahita asaba ingabo za EAC kurwanya M23. Ingabo za EAC zirabyanga kuko muri misiyo yari yazizanye ntago harimo kurwana na M23. Byatumye izo ngabo zihita zihambirizwa, iz'Ubuganda n'iza Kenya zirataha, ariko iz'u Burundi ntizigeze zitaha. Iz'u Burundi mu kudataha zahise zifata ibirindiro zari zahawe na M23, zihita zibigabiza FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubwicanyi buraba mu banyamurenge, mu batutsi ndetse no mu bandi bose bari hafi aho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Inzu z'abanyamurenge ziratwikwa bikozwe n'ingabo z'u Burundi. Abatutsi b'abakongomani baricwa, ingabo z'u Burundi zireberera, kugeza aho M23 ifashe umwanzuro wo gukora ibishoboka byose ngo itabare. M23 yakoze ibishoboka byose, ariko ingabo z'u Burundi zikajya ziyitambika, uretse ko nazo nyinshi zahaguye bikanarangira zirukanwe burundu, kugera bazigejeje ku mupaka wazo wa Uvira, bazikuye mu bice byose zari zirimo. Ubu ni ubugambanyi bukomeye Ndayishimiye yakoreye M23, bituma M23 umwanya n'umwanya ishobora kumwihora. Narirya amakuru menshi yemeza ko ibiganisho biri gukora ku rugamba biri guturuka mu Burundi, biri gucishwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ndetse andi makuru akavuga ko hari abasoda ba SADC cyane cyane ab'Afrika y'Epfo bariko baracishwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cy'u Burundi. Ibi byose akaba ari ibintu bishobora gutuma M23 yataka u Burundi ikajya kuzimiriza umuriro aho wahereye waka. Ikindi kintu giteye ubwoba kandi kinababaje kiriko kiravugwa muri kino gihe
nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye cyane igihe yari muri Kongo imbere y'urwaruka rwa Kongo, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bwa Kagame. Icyo gihe abivuga nta rundi rwaruka yavugaga uretse interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zimaze igihe ziri muri Kongo ndetse no mu Burundi, zikaba zarasize zikoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibi bintu byarababaje cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame ndetse n'abategetsi batari bakeya b'u Rwanda, babona ko Ndayishimiye yarengereye kugeza n'aho abarundi ubwabo bavuze ko ntajya bigeze barongorwa n'umuperezida w'ikijuju nka Neva wubahuka akavuga ku mugaragaro ko azatera igihugu akakuraho ubuyobozi bwacyo. Ibi byose byarakozwe, Ndayishimiye yavugaga ibyo azi neza. Bari baramaze gutegura ibigwanisho bitari bakeya, barabishize Goma, baramaze gutegura uburyo bwose buzabafasha kugira ngo batere u Rwanda. By'ukuri M23 yafashe Goma habura igihe gito cyane kugira ngo Kongo, Uburundi batere u Rwanda bahindure ubutegetsi, niko bibwiraga. Byabataye kuwa amazi. Ibi arazi neza ko bitaguye neza igihugu cy'u Rwanda, arazi neza ko ibyo yavuze ko agomba kubakoraho ko ahubwo bashobora kwihindukiza akaba ari bo babimukoraho. Ubu bwoba bwose arabufise, arabona ko ubutegetsi bwe buri ku marembera. Ibi byose bikaba biri gutuma akora ibishoboka byose kugira ngo avugane n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, amusabire ikigongwe M23 nawe amubabarire ku magambo yavuze. Amakuru dufise ni uko Ndayishimiye yahamagaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri telefoni, agakubita amavi hasi agatakamba amubwira ati mbabarira ku makosa nagukoreye, wongere unansabire imbabazi M23. Ibi byose biriko birakorwa mu gihe M23 iri ku marembo yiwe. Ni byinshi tukibandanya gutohoza, byose mukaba muri buze kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibi byiza nibyo ndabipfurije.